Dini khai mutton recipe share khaisinai norok by first time. Mutton orinai chata pias tai alu tham. Pias ojotno rawi ready ingbai pias kusuk kabang khai maru mutton om kangkai pias kabang ria hangang ka suk thogya ho masala rok jotno kabang nana. Tabo khai tomato ready khai tomato duita rinai. Pressure cooker box hari kata buka pressure cooker si songnai pohana te norom ninan bagai soft snamna bagai mutton te thok rikhas noroga kon norom ni quantity busuk nai thok dina nangnai thok ro buki kabang no nago mutton suna ngkai tespata riwi rikhas kam puila ke tespata rigra ka tabo ke pias resinai orang masala rinai ginger garlic paste la chili powder garam masala meat masala tai ilaichi पुरीना गरम मसाला पुरीशिनाय मटन best form masala jotno sapo jono pore kaham ka koli khamya jati ke jate nai ma tongne banban barisina bini sakao je chili garlic paste tomane jotno bini sakao dikhate tebo ros kaham ka phanangani bagai masala rok mani pore mosorok sapulu mani pore kholobi ki jatoni di kolia kari mosorok dibai ta kol dita immediately kol khangangke amse kungya ke kolia kari tongnai srat tar pore kol nai kholobi masala rok dibai mani sapulu te mosorok phanangna bagai kol sinai tabo khai tomato resinai tabu kalau di mani pura kono lorom dina bagai sing immediately prepare masih tongnai tarpore bono kita fry khabe mani pore preparation ke tongkangkai di mana
তাবুখাই মজিরি বাইমান পরে মজিরি স্নেরি বাই খাই কেসে কোনো দেরি থাকায় কাহামন টেস্ট দেব বুতি রৌরি বাই খাই কাহাম কে খলবইয়া কই রেখা बार whistle खुंग रिखा 12 times whistle खारिमन पड़े तब भी कारिश नहीं ऑफ खासी नहीं बना